اف حکومتا نها دشیتن و برهنانک باش ده کلگهن زو یامشن نفته دا بکتن و جارکادی که سامان انرژی خواه بهز بکتن امریکا ولاتن اوروپا ده هماهنگ بن یا نه او زویو کلگهن جر دست حالاتا کردان یامشن حسده چاره نویسه آنده چی بیتن برس اسماعیل رشید اندازیارو بسپور نفته لستودیت گلمه دایا برس اسماعیل تو بخیراتی ایوار باش شويكي قشيمة بحثا روشا نفته يعني بشن سامان سوريا يكرم شويكي قشتي أول كونها ين انرژی لسوريا هنا بنارينا تا امريكا و اوروبا دشن جاركادن روشا وان سامانانا وگرينن يان كاري و برهنان استثمار تيدا بكن پشتوان سوريا بن قال لك سباس براستي اف جريداي او اراما سياسي او بروجا سياسي ارامين هندري سوري تشي بك اف اوروبا وامريكا حطات شرا ده كاربن اراميه شكل بر انها تفق بشتي افدا سلاتا انه اللي بيني هنا او ارامي تنا ونخاصم حرتش يعني دوي كريزي دي بتكشو ونخاصم زافيه بترول يجوان اي سركب وجبر اف زافيه بترول الحرخه كاسوري بو اللي قال لك دافري وقت بيجي الروجافاي كردستان بون لالي حمص بون الي ديري بون قال لك دافر 1014 15 16 حفده او رخصنا داعش ترور كتب قال لك وقت بيجي يعني خرابي دوي دافري دي تشيبويه انا كا يعني تشتيق هي لدافرا اروج افاي كردستاني هنكي او زافيانا تفقى او كان بيجي برهمي قال لك كيمه لهنكي جي دي بي يعني مش ليه دافري ريجيمي حتى انا كا او قال لك زحمتي هي جبر بيتر او زافيه دافري ريجيمي او بيتر تيك تشون جبر دافري مي اي روج افاي كردستاني اي كردي او داعش وان نهاتن ودافري لغوري ديفتشونا وكاكس مع سوريا يا دولة مندش برهم آنينا نفته يعني نفتك باش هي يا احتياط يا دق سوريا داكو شافي امريكا يان كومبانيين عملاق مزنين جهاني تجارة كجبري خو بدنا سوريا كاري وبرهنان استثمار بكند زاوية النفط ده بلش وامناسكن سوري يعني برهمه و اي بربلنت سالا ده حزار و دواس سيا چارا جي حطا 650 برميل دروجانه ده وش قال لك كومبانيه اي وقت توتال وقت شيل وقت اي جهاني هندري سوري دكار ذكرن سوري بقشتي آلي يدك اي نفطيد يعني رقمها تشلو دوايه دي جهاني دي لجمعي يعني انا او يدك مي اي نفطي 2.4 حتى 5 مليار برميل يدك وهي هي نهاتي استثمار كرن حتى دواري اي غازي دي او جوايه دولمند غازي نمرا سي او يكيه دست و 5 مليار متر مكعب غاز بدك غازي هي غيني في ده دریا سپیده او هین نهاتی استثمار کرن باشا کاک اسماعیل اگر کمپانیا برای خوب بدن سوریای کاری و برهنان بکن لگوری بسپوریا هوا هنگ بسپورین نفتینا يعني روشانه سوريا دكاريتن دقر روشاوای کردستان بهورا يعني دكاريتن روشانه چند هزار برمیل نفتان برهم بینیتن شیانن وی چندن قدرتن وی ادم سوري آرامی چه بوی و اف کمپانیه وگرن سوري بر انها زيان قال لك شي وياه او كاربن او يدك ايه نفطي استثمار بكن اد بجم سوري وبيجينا حطا حي 6000 برميل جد روجانه زور باشا بس يا هري جرينجا جوهري ليره اويا چاره نویسا او زوی و کلگهن روشاوای کردستان دی چه سرهتن در جر کنترولا ریوبریا خصدا مینن یانجی وزارت نفتا سوری دی بتن او دی سرپرشته کن یعنی ودیف چونا و مجاری کریه بري او بخوا يعني او الجور او ركفتنا ده ادار تشيبو اد سروكي قصده جنرال مظلوم عبده وسروكي سوري احمد الشرعده انه او زفي او دزجه اي دولته وفجرن حكومتها سوري وفجرن ليه بتشرنجي و او تفاصيل و لجمع تنن ليه نقطه سركه او زفي
وفجر من كنترولا حكومتها سوري ده بقول باشا. كفنا ده هاي آداري زور با نهاجی روشهوای کردستانی چند کلگه هنه باشه چند کلگه برهم آنینا نفتی و در آنینا نفتی حتی نهاجی لا یزال کار دیکن بله. بو چی گله جان در روشهوای کردستان یعنی کریزا مازوت درست بیتن کریزا نفت درست بیتن صدم چیه اف دهات یا مشن اف در آنینا و نفتی یعنی و انرژی برکو داده چیتن لنافخوتی دا باش کردن یا جی برف سنور آنده چیتن شخوا بري اف سوري بالتفاعي غاز ونفطا ويقش بيتر ويقش جروج افاي كردستاني بدا فري ديجي هبون دير زور وايدن لي بيتر يعني وقت سيسدو بينجي حزار برميل دروجانه دردكت دور دسدو ده حزار برميل اف بس جروج افاي كردستاني يعني روشافاي كردستاني دولمنترين نافشيا زونة لسوريا بري فانا اول نفطه اقدر دردكت طبعا نسباك ما زنجير در جبنا ان هاجي وقت ريجيما اسد جيهبو او نفط تشو وك برچاك جي قسم جي تشو جي ريجيما اسد دفري ويره انا كاجي در دفري حكومتها سوري ده جبر ولو يعني بيتر حتى بشرح اسل سر حكم او نف هرد شو او جبر رجيمي او نفط تشو ريجيمر او ريكفتن هبون او نسباكش النفطيه سري سدي من 25 سي تشل سروك بجي اريكرون او نفطيه تشو دفري اي ريجيم اسد لي انا بشتي حكومتها احمد شرع هاتيه بوي برنجكي اشكره برنجكي علني انه ريكفتنا نفطيه هي فاجبر ولو كريزا ويل دفرا ما نخرج غين له انا للسوري تبعي دم او مصفاي مجير بجن دم مصفاي اي نفطي هبون لبانياس بو نحمص بون جير بجن رافينر بالي بالي لروج افاي كردستاني تنيه يعني افوقاس اف جده حزار وحفداده اف زفيد بن كنترولا سديديه ل او برنجكي درس او نفط بيت تكرير كرن بيف مازوت وبنزين باقش خلكير نبو او تشتي هبو برنجكي داوي كلاسيكي سر نفتا روشاوای کردستانی گله جاد بجن اف داخوانین وان کسانین انتی امریکان گله جا روسیه اف اخفنه دکر سینه دکر دگوت کو سوریه سردما بشار اسدی جی اف د سالادارن سر بشار اسدی به حزب که دگوت اف سویو کلگین کل روشاوای کردستان نه دجیر کنترل امریکا دانه امریکا بنگین خوله و دری دانه امریکا کاری و برهینان دیکتونو و دفروشیتن یعنی چاویوان لسامان سوریه اف یک راز بو و ده همان دم ده اگه بس و یکی جیبده آیا اگر امریکا لوان کلگه هم بیتن امریکا آماده وان زویانه رادس بکتن رادستی سوریه بکتن او بخوا سرپرشتی بکن یان کمپانیین امریکی بن اوروپی بن روسی بن سرپرشتی بکن شخوا او زفيه ايه لوي دفري ونمونا عمر زفيا عمر زفيا كونيكو بربر زفيا عمر شخوا او ايه كمين بود انتاج نفطي تقريبا دور حشتي حطا نوت حزر برميل دروجان ده او ندفري كرديه ندفري كردستاني اللي دفري ايه عربي دير زور اللي ايرو برو او دفر جدا صلاة هسديدة بس صلاة هسديدة فاو وك امريكا يعني انتاجها امريكا ايروبرو 11 مليون برميل دروجانه ده انا للسوري قال لك كيمه بلكي بروجيك امريكا هبه جبر بري دمك ده حزيرانا ما حزيرانا شو كومبانيين اي امريكي اي جورنه آمادتكن ريكفتنا لهمبري حكومتها سوري بكن لسر زفيه بترولي فافتي خويا كرن جو يعني وقت بيجي تشارنروسا فان زفيانا تخويا كرن تي ديار كرن و تكف بن كنترولا حكومه سوريا برس اسماعيل رشيد اندازيارو بسبور بترولي جالكس فاسكو تو الاستوديو قال مبو جالكس فاسين سرچا